Hej, hej, ja sam Mara i vi slušate moju novu priču. Pridružite mi se u iskrenim razgovorima o svim onim stvarima koje proživljamo svaki dan. I o zapravo stvarima kojima se često baš i ne govori dovoljno. Zaronite sa mnom u one trenutke kada je teško, kada se osjećamo izgubljeno i kako možemo sebi pomoći da iz toga izađemo malo lakše. Dobrodošli i hvala vam što ste tu. Dan i dobrodošli u još jednu novu epizodu. Danas želim da podijelim sa vama jednu stvar koja mi je potpuno promijenila način na koji se nosim sa onim teškim trenucima u životu. I znam da mnogi od vas koji me pratite već neko vrijeme prepoznajete te situacije o kojima ću govoriti. Ako me slušate već duže, onda znate koliko mi je stvarno jako važno da budem autentična sa vama i koliko se trudim da svaki dan živim u skladu sa onim što osjećam i kako pokušavam negdje da budem prisutna u svojim danima, a ne da ih samo preživljavam. To već znate. Međutim, jedna stvar mi je bila posebno teška da naučim, a to je kako da se nosim sa onim trenucima kada mi je jednostavno teško, znači kada se jednostavno sve uruši. Znate, te dane kada se probudite i već u prvom trenutku znate da neće biti lako. Kada se osjećate kao da nosite neki težak teret na grudima, na leđima, kako god da to s vama rezonira, kada vam se čini da imate hiljade obaveze, a negdje energije imate čisto možda samo za jedno. Ja sam dugo mislila da je to normalno, da jednostavno moramo da proguramo kroz takve dane i da čekamo da prođu. Ali onda sam stvarno shvatila da možda ipak ne mora biti tako. Možda postoji neki način da sebi olakšam te trenutke bez da čekam da se nešto s polja promijeni. I ono što mi je pomoglo i što ću podijeliti danas sa vama je jedna vrlo jednostavna tehnika koju sam nazvala 3-2-1 tehnika za teške trenutke. Recimo, kada se nađem u tom stanju, znate, kada mi se čini da se sve dešava odjednom, kada mi mozak haotičan, kada osjećam da gubim kontrolu, kada nije sve onako kako sam ja planirala, ja stanem i kažem sebi, ok, 3, 2, 1 i šta sada? Dakle, prvo što radim jeste da se fokusiram na tri konkretne stvari koje vidim oko sebe. Možda je tu šulja kafe na stolu, možda je tu drvo kroz prozor, možda je tu moja ruka, laptop, telefon, bilo šta. Samo tri stvari koje mogu sada zapravo konkretno da vidim u tom trenutku. Pod tim, dakle, u sklopu toga fokusiram se na dvije stvari koje čujem. Može je tu zvuk saobraćaja, može je tu ptica na polju, može je zvuk mog disanja, možda, ne znam, muzika sa polja, bilo šta što mogu da čujem baš u tom trenutku. I na kraju jedna stvar koju fizički osjećam. Možda je tu tekstura odjeće na mojoj koži, možda je tu temperatura vazduha, možda ne znam kako dodirujem rukama, kako ono, prosto nešto što možete da osjetite, dakle taj fizički osjećaj. I ono što je vrlo bitno i ono što se zapravo dešava kada radimo ovi, ajde tu da kažem tehniku 3-2-1, meni je zaista nevjerovatno. Kao da se moj trenutno vraća u sadašnji trenutak. Preskače, u stvari on prestaje da preskače između strahova o budućnosti i kajanje zbog prošlosti. Jednostavno se vraća ovdje sada. Dakle, u ovom trenutku gdje sada sjedimo, u tom trenutku gdje se ti sad nalaziš, gdje god da se nalaziš. I to da odmah kažem, nije neka magija, to nije odjednom se osjećam fantastično, jer vi svi koji mene pratite znate da ja jesam pobornik do toga, ali nisam pobornik samo misli pozitivno i bit će sve pozitivno, ali osjećam se stvarno prisutno. Osjećam kao da imam tu neku čvrstu osnovu pod nogama i s tog mjesta je puno lakše da odlučim šta je sljedeće što mogu da uradim, šta je sljedeće što mogu da kreiram, šta je sljedeće što mogu da ponudim, šta je ono sljedeće što radim sa lakoćom. I recimo, odnosno, ajde da kažem bar jedan konkretan primjer. Juče ujutru sam se probudila i već u krevetu negdje mi je mozak počeo da vrti šta sve treba da uradim, na šta sve treba da odgovorim, na šta bukvalno sve mislim, kako ću sve da stignem. Pritom pod naravno malom nekom temperaturom, umjesto da ustanem i počnem da jurim po kući, stala sam i samo rekla 3, 2, 1. Dakle,
3 stvari koje vidim, moja jasučnica, svjetlo koje ulazi kroz zavjese i moja ruka na pokrivaču. 2 stvari koje čujem, bile su ptice na polju i zvuk frižidera iskreno iz kuhinje. I jednu stvar koju osjećam, bukvalno mekoću jastuka pod mojom glavom. Znači, pošto sam bila u ležećem položaju. I mogu vam reći da sam tad odjednom osjetila kako mi se disanje usporava, kako se vraćam u svoje tijelo. Dan nije stvarno prošao lakši, iskreno obaveze nisu nestale i meni temperatura nije spala, da se znači odmah ne lažemo, ali ja sam bila prisutnija za njih. I ovu tehniku mogu da kažem da je ja lično, sve što radim naravno u rastu i razvoju sa sobom, ali istovremeno naravno sa porodicom, sa svojom djecom, sa suprugom. I ovu tehniku sam počela da koristim sa mojom djecom, naravno prilagođenju njihovom uzrastu. Kada vidim da je neko od njih uznemiren ili kada se vrti oko nas bukvalno nešto kao neki vrtlog, ja stanem sa njima i kažem, ok, hajde da igramo se jednu igru. Možda mi kažeš 3 stvari koje vidiš baš sada, onda se fokusiraju na to, možda na svoje igračke, možda na zid, možda na bilo šta, stariji na telefon, na igricu neku i šta god da. A sada 2 stvari koje čuješ, možda muziku, možda mene kako ti govorim i jednu stvar koju osjećaš. Možda moju, ne znam, možda moju ruku na njihovom ramenu, zagrlja i tako dalje. I vidim da im se lice stvarno mijenja, kako postaju prisutniji, kako se vraćaju negdje u svoj centar, što je najbitnije na kraju krajeva. Ono što sam shvatila je svakako da ova tehnika ne rešava probleme, da se odmah razumijemo. Ona ne briše obaveze, kao što sam malo prije rekla, ne mijenja okolnosti, ali mijenja mene, odnosno i tebe u odnosu na te okolnosti. Daje mi neku vrstu unutrašnje stabilnosti s koje mogu da biram kako ću da reagujem na određene stvari. I ne mora da traje dugo. Ponekad je dovoljno 30 sekundi da odvojiš, ponekad minut, 2. Važno je samo da se vratim u sadašnji trenutak, jer iz sadašnjeg trenutka mogu da donosim svjesne odluke, a ne da reagujem iz panike, iz haosa, iz moje glave koji je mislim i misli koje su stvarno haotične u nekim trenucima, pogotovo u nekim zadnjem periodu mog života. Ovo što je bitno što se tiče bar ove tehnike, nju možete da prilagodite, znači prilagodite sebi. Može da vam više odgovara 5, 4, 3, 2, 1 tehnika, 5 stvari koje vidite, 4 koje čujete, 3 koje dodirujete, 2 koje mirišete, 1 na kraju koju možete da okusite. Ili možda vam odgovara još kraća verzija, ako se možda negdje u žurbi, samo 3, 2, 1, kao što ja radim, šta vidim, šta čujem i šta osjećam. I to je tu, nema tu neke puno filozofije i odmah da kažem, nije tu neki ad hoc varijanta, znači, kao što već rekoh, ne nestaju obaveze tu, ali si prisutan u sadašnjem trenutku i nema tu neko pravo ili pogrešno. Važno je samo da pronađete ono što vama odgovara. Znate, to je negdje najbitnije. Ono što svakako želim da kažem jeste da od kako ja praktikujem ovo, bukvalno se osjećam kao da imam stvarno neku super moć za ove ludačke dane koji su bili i koji su naravno nastajali tokom nekog vremenskog perioda i nije da se ne dešavaju više teški trenuci. Nije da sam postala neka zen majka koja sve rešava s osmihom. Definitivno nisam, ali imam osjećaj da ne tonem više u te trenutke kao što sam nekad, kao da imam neku kotvicu koju mogu da bacim kad god mi treba i to je stvarno dragocjeno. I ona je stvarno moja preporuka, jer ja je zaista koristim ujutru kada se probudim, pogotovo zato što smo tada najviše, odnosno nemamo nekih preopterećenja, budimo se preopterećeno. Prije važnih razgovora kada osjećam tenziju, ako imam neki, ne znam, Zoom poziv, ako imam neki razgovor sa klijentima, ako imam neki razgovor bilo koji da je u pitanju i recimo neko ko vozi u saobraćaju, uveče mi je negdje kada mi neće da se smiri, to je negdje bila zaista onako jedna turbulentni period mog života prošlih sedmica, znači on radi 100 na sat i ono što sam malo prije rekla jeste
korisna kada je riječ sa djecom, rad sa djecom i generalno sa svojim djecom prvenstveno. I najljepše od svega toga je ono što mogu da kažem jeste da radi bilo gdje u kolima, u redu za kafu, u kancelariji, u krevetu, znači niko u suštini ne zna da je radim. I na početku moram da kažem kad se sjetim da je bilo mi je teško iskreno kad se sjetim da je koristim baš u onim trenucima kad me najviše trebala, kada sam bila u stresu. Posljednje što sam mislila je, znate sam, neka tehnika, sad ću ja tu nešto da radim, 3, 2, 1. I tako sam sebi stavila podsjetnik na telefon, najviše na telefon ono kao pop-up ima ono pa 3, 2, 1, ono prosto da sebi dam vremena, odnosno se posjetim da mogu da na jedan lagodan način sebi zapravo i dozvolim da sve ne bude tako stresno i da taj neki period koji je trenutno sada, da možemo sa nekim stvarima i primjenom prvenstveno da regulišemo. I polako, zaista, kao što već rekoh, vremenom postalo je prirodnije. Tako da, evo, to je jedna mala tehnika koju možete da probate i baš me zanima kako će vam ići. Iskreno, javljajte mi u komentarima ili pišite DM-ove da li ste probali, kako vam je bilo i da li vam je prvenstveno i pomoglo. Ja volim da čujem vaše iskustva, zaista negdje me inspiriše kada vidim da nešto što podijelim sa vama vam zaista koristi u životu. I ako imate neke svoje tehnike za te teške trenutke, podijelite ih sa nama, možda baš neko drugi treba da čuje upravo ono što vi radite, a niste recimo podijelili. I za kraj samo želim da vam kažem hvala vam od srca što ste odvojili vrijeme da me poslušate danas. Ovo je bila jedna kratka priča, ali nadam se da će vam biti korisna. Uživajte u ostatku vašeg dana, budite nježni prema sebi, zapamtite, uvijek možete da stanete, udahnete i vratite se u sadašnji trenutak. Tu ste sigurni i tu ste dovoljni, tu ste ok. Vidimo se ili čujemo se uskoro u novoj priči.